شاء الله اليوم نربحوا هذا الماتش باش نفوتوا لو بروميير في الجروب. واخا جانا الخبر كنا جايين في الطريق بلي الركراكي راه موقف دو ماتش سورسي وجوج ماتشات غوغري، ولكن ما فهمناش هذا القرار. جو بونس كاينه واحد لا بريسيون من لا كاف، لان ما حد الان مازال ما شفنا شي حاجه اللي كتبين انه دار شي حاجه. الصراحه مازال ما بينوا حتى حاجه، مي بون كتبقى لا كاف، هذه هي لا كاف. ونسبغ اليوم ان شاء الله نربحوا ونهديو له ان شاء الله هذا الفوز الركراكي، وديما غريب وديما ركراكي. Je suis là, c'est pour assister au match du Maroc parce que je sais que le Maroc va gagner. Là, il n'y a pas de problème. Je compte sur le Maroc pour pouvoir qualifier la Côte d'Ivoire. Voilà, je compte sur le Maroc pour pouvoir qualifier la Côte d'Ivoire. Mais en domaine du Maroc, j'aime beaucoup le Maroc parce que j'ai fait le Maroc, j'ai fait la ville de Rabat. Je sais que si je suis là, c'est pour voir le Maroc 2-0. Voilà, le Maroc va gagner 2-0, ça c'est sûr. Voilà, c'est sûr. Comme ça, même la Côte d'Ivoire se qualifie. Ouais, la Côte d'Ivoire se qualifie, ouais, c'est comme ça. Vous connaissez quelques mots en arabe? Ouais, chouïa, un peu de mots, un peu de mots, un peu de mots. Merci, Shukran, salam alaikum, Kaifa, Hamdoulillah, la basse, quelques mots un peu bizarres, chouïa, zigzag, chouïa. Tarif, Hamdoulillah. Hamdoulillah, Shukran. معكم مول السباع مشجع فريق وطني. التقرير ديال الركراكي شويه صعيب، ولكن ماشي مشكل. كاين ناصر بن محمود، عندنا فيه ثقه بزاف. والركراكي راه النيه ديالو واخا يكون في تريبيل، النيه ديالو مع المنتخب، مع الدراري ديالو، وان شاء الله غيكون رباح. حنا بغينا رباح 100%. عرفتي علاش؟ باش نديو واحد الهدايه للناس كوت ديفوار باش يتاهلوا حتى هما، ونفرحوا اونصومبل ان شاء الله كاملين. حيت الناس كوت ديفوار الله يعمر لهم الدار، استقبال طيبين بزاف.